Coffee plantation kano apo di tangay pagudpud Ilocos Norte, tulungan apo ti Department of Agriculture nga mai-plastar. Ayan. Balik ko man kadi kita nga plantation apo kumusta nga tamo detay coffee plantation di tangay pidig Ilocos Norte. Adapay lang ba kape? Kadi kita nga gundaway di tangay pidig. Ala, kat adamon man sa balin nga kayat nga patak diren. Iti Department of Agriculture di tangay pagudpud Ilocos Norte. Amo yung teman digiti plano. Sapay lang kumakadigito ikat agbalay nga plano. Tadi kidi nga agbalin nga white elephant. Intay jay pagudpod. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Kumpiyansa iti gobyerno lokal iti pagudpod Ilocos Norte nga agbalegi iti coffee plantation iti pagudpod Ilocos Norte. In baga ni Mayor Rafi Benemerito nga kurisikol iti napalabas ng aldaw ni Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero manipod iti DA tapi kasagat makita ken maadal iti panagplastar iti plantasyon di kape iti barangay Sagigi. In baga na nga mismo nga ti Provincial Government of Ilocos Norte iti may buon ti DA tawag gusto kita maadal kay mga plastar iti panagyan iti plantasyon di kape iti pagudpod Ilocos Norte. Paseti paninuman kini Mayor Rafi Benemerito. Saya may personally binisita may nakikita ko area kayo with the instruction na lang po ni Governor Matthew. Dato'y coffee plantation dito yung actually na mayari na ako. Ngayon, hindi namin, istorya mo lang ito yung mga iwan. Handa nga na-inform nga na siya at dagit ng Rumiti National Greening Program. Then, may tutuloy. Basta nakita tayo, na-identify tayo nga dadalang dapat nga may plastar. At siguro din niya po yun, check. Ikitinulong na po at nung tinastak at ang balin nga mesang produkto tayo dito Ilocos Norte, especially dito pagudpud ken tikabagumang ilit Adams, Dumalneg ken Bangli po sa pati target iti Department of Agriculture. That we're hoping na pagudpud na po tayo iti nakarawin iti coffee plantation at dito iti pagrugyan na po ang strength dito karuma tayo ngayon. Ano tarino kasi? Actually, kita nalawag ito, kita siguro iti city province at 46,000 nga pungunan na po nga timbubon. So lang masabol lang nga may plastar pahan nga nakaplastar hindi ngayon. At hindi magakindigan ni Yusek at available dito yung barangay sa giging 500 hectares for expansion na plantation tayo. At palumos niya po, kung ano makinding pagtitinulungan na po at nung tigas tagit talaga na mapapintas kaya mapasaya at yung cooking plantation. Doon sinulukot ng iman di Di taptang madama po, di indigenous people iti sa gigi. So that ongoing na mga plastar na hindi the only one ni Apo chief train na ni Emilio Ramago. Kaya iso dito ti grupo ng mga plastar sa coffee plantation dito sa Gigi at Tago. Sir, ano klase ng kape di Sir Willo? Actually, dito ti magmatapay nga naging issue kasi indam-damo hindi nagpula, hindi na greening program di yan ang na-identify hindi naimula. So, siyempre, instruction lang is basta may mula. So, nagmula hindi IDs na yun. Tatanamuan na nga sa masabali ka variety kaya hindi naimula. At nagtitipon na po. So, ano natin mo na mga may pas-pastar na target naitagingan ako. Bigyan nga varieties kita dada Arabica, dada Robusta. So, talong klase din niya naimula dyan. Kasi may luklupog karoon ni yung sige din may nga pagudpog blend ay may ito mga lalaot na rin.
Kaya Idol Bernard nagalok dagiti ko. So natagingen dagiti ni mulang kapkape at aradi ka robos ka ken napagod po blend datoy 46,000 nga pon nga mula anda iti 500 hectares. Barbaring nga baling nga white elephant dito Idol Dennis kada kasaka dito napasabak nila do mga ili. Tutukanin iti national government na kayat Idol Bernard nga ti pagudpod iti main source iti pagudpod iti kape kita pagudpod Ilocos Norte. Yes, Idol Bernard tanapintas kami hindi jay at adalan na pa no mabalik ka di nga mix up dati panagmulat nyo ken iti kape iti lugar Idol Bernard tapos kaget may maysa dati lokasyon na ken adado iti mapatanor hanga masayang di time nga panagmulat ninyo gulo kape Idol Bernard iti pagudpod Ilocos Norte. Awan epekto na Idol Dennis. Pagudpod Glen. Awan epekto na no agabay ti kape ken niyog at base kadete experience siya mi jay Mindanao kaabay mo digiti kape mi iken deti niyog at dalatamot iti bunga ti kape mi Idol Dennis. Iso ti adalin Idol Bernard, iso ti proposal na may isa, teko na kung sanga masayang nukwa, pasang 2-in-1, dato'y panagpatanor iti kape, plus dato'y coconut Idol Bernard, dakil to, iti potensyal, iti pagudpod, kaagbaling economic hub, iti probinsya, ti Ilocos Norte. Damag ko lang manipot, iti plantasyon ti kape, iti pagudpod, Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak RMN. Maraming salamat. Makita no agbalin mo no saan. Baka di nga agbalin to man nga. Kaya adot sa isayangin tayo itibiyang ti gobyerno tayo ako.